Излагай, излагай, излагай. Ja kad izlezem ovde pokraj mesečina dan, će me vidat pokraj, pa ozdola podzidat, pa natamo pokraj, pa van ograda se lego futrnje u kupine. Oljka i karpe, tu je zid, beše, ne beše put odpravljen. Vajde od zidot, svrljena tiramidete. I tamo jedna Lenka im rekla na Vukota, što napravite? Napravit momače, okrkamo. I posle ništo, pa doje komandirat, gledaše ovo, ono, i zamačkalja i vaća ostana. Tiramidete tropinje sve. Ja sam od selu Brezno, familija Simljanovci, godina 22. rodena. Dojdena od 2 godine u Setolje, u tetka, potječena. Kako nemali deca, mezele mene, teti mi me donu na krkaš na pleti. Od 57 godina tetka mi kad umrela, ja sam sam. Su životinčinja, teti mi 54. umre. Ja od familije jedna sestra. Ja je rekao da dojde na 1. maj ovde kad će mu tepa, rekao se mjesta da me tepa. Radila to. Da bide ovde. Ona ovde, tamo ga zapaljili kućata. A ja sam je rekla da ne sedimo zajedno, jedno mjesto ti mu tepa, barem mene ko mu tepa, barem tebe ne ti mu tepa. I mi je stradamo. Bogati ljudi im dava pomoć, mi je. Ja sam osova, so lajnata, so lopatata, pa i tija po pustinjami otišle. Ovaj kupilje bilo vakav. Ko kupilje su znate pare. U starite nekadašnje. Na starite ljudi kućno mjesto. Сега špionažala, zašto se ja sam samalja. Aj ću tepamo, će tepamo i manje te ti tepamo, će i trujemo, će pobegne. Ама очите да гледа, тия вара, кай да идеш сега, od ove ljepota, ne ti sve ide, a ne možeš. Treba ljudi, da imam ljudi nasledeni, da nasledim nekomu, da znam дека će gostajem na sajbija, da se ne graba zločincите što ni prelje čuda. Su životinčinja. Pa bez životinče pa će se poludiš, će preš. Ja na svekoj životinče ime mu turam. Konj od Mišo, kućencinata Divna i Ruža, telinjata Magde i Vece, kravčinata Sunca i Đurđana. Не да се хвалим, кој не видел да ме посака. Еден италијанин се викаше Мулини. Тој па мене ме сакаше да ме носи у Италија. Све, у Италија од мене, колку тето ме сакале што сакам у Италија. Тоа време, мене ќе ме земеше и доктор за тоа време. И најболи чуе. Тоа, 3 години црнина. По брат ни умре една сестра. И таќе, после се заредија. Татко, tetин, tetka, toј, ovja i najmaliji od bratka pogina i više ruke u vis.
nešto, malko. Sad će podavaja jedna godina, koji tako beše. Neodredeno. Koliko, kako kogaj. I da im dam dogovor. Da im potpišem da mi stara od ovde, da mu tera u starski dom. Da se u starski dom ne može svaki da podnese da živi. Ja sam rasnala su tetka Čibar, počibar žena na svet nemalo i počista kuća od naša. A Marušija špioni, ova beše su tiramide, su pato, su tavan, varosano, trepeteše. Ete što se napravi. Ova je bavča ostanalo najposlije da se vika bavča Ivanova, Rit Perin, Rit Ivanov. Za ova je bavča ljudi poginali, izgubili, samo i samo špionaža da ga zauzeme, da ga zapljačka i za toga kuća zapalili. Oni je sapeli, mi će se uplašimo, smo skapani na mozog i će pobegnemo i će im ostane ovaj život ovdje, ovaj usigurati. Za toga zapalili kuće, sapeli, mi će se uplašimo, sve kaze. Kada će dajete vi što će dajete? Pod šator će sedim, jedan sve zapalja u granate od gore, pod šator će sedim, gdje se pomeljam, ne dam. Ja sam Crnjanovska Božana. Ja živim teška situacija. Od dušmani, od špionaža, kuća mi zapalija, pare nema, izlaz nemam, pomoć nikakvi od nikog, od nijedan čovjek. Sve kapak je, što ni zapalili kuće već, ono steljena vedrina. Niko i neće jedno kolče da turi, jedno capče da pomogne da se poslije, to ne bi padnalo takvo. Ama neće da pomogne, gledao da padne pobrego. Da mi juriju, da mi skoška, da zavladaju. Glavno špionaža ta stara prva što bila. Soverka, što dobro, što ne dobro. I ona u defek i ja u defek. Ni ja možem tamo dotiljem kako treba, ni ona može, ona 15 godine ne je dojdena.
Светове депозито, па и опестовка е летнала. И опестовка ведине. Не може да се вкреće на исто стокат. Ja ne možem su drugi ciljeve i take. I ovo ne bi bilo ovake potuljeno. Со Господа се карам baš što tebe. Baš со Господа, ама не можем да видим, не можем да најдем. Он ми нека беат. Декса душманите ги гледа. Све видя он само. Али опет Бог што више бави, више не забрави. Тоа е. Овде седим, овде спиење. Како спиење, ја немам да заспием. Седим. Седим, врне, грми, студи, дивине, мечке, све овде. Туе врве, а ја овде ги гледам. Опите, ото де Борис. Нема. Излаз немам нигде. Излаз, ете, шпионите наши да не поништат начисто. Што ќе правим? Угоре високо, удоле тврдо, ваќе попреко широко и готово. Лочите, ова падење руске.
Jeli kaže Krstiću, koja je ova mala? Signorina, via andare Italia molto buono madama. Perché non volere, signorina, soldato italiano maggiore tenente? Perché non volere? Nećem. Perché? Zašto vika? Zašto vika? Non volere italiano. No, i podporučnik od Demarke se vikaše. Jednota će zeme moji. Jedni od jednota, drugi od drugata. Signorina, dopo domani italiani. Che fare andare via volere? Domino, Venezia, kada će bilo se tamo.